noon tigi assalamu aleykum bandiraɓe kadi assalamu aleykum bandiraɓe ƴew TV la télévision ANF premier émission dans la zone cyclo-pastoral bandiraɓe min Fanzone amen ko ɗo eyyi ɗo woni salon amen ɗo min mbaɗat Fanzone inchallahu taala eyyi inchallahu taala ɗo e diwan zone cyclo-pastoral nder wuute Penda Yayaki nder région de Saint-Louis nder département de Dagana commune de Mbar machallah andal ɗo min mbaɗat Fanzone inchallah eyyi gandon noon wajiɓe goto waɗi Fanzone ɗo weeli ɗum mais minen Fanzone amen dans le zone cyclo-pastoral nder suudu goto inchallahu taala Jebar tan ɗum wawa won jebar wawi okkino jaam mamme salayno jeyaka jom wa voilà journe wona gana gueyi a maru keydi e mbaɗa supporté maru keydi e mbaɗa supporté waaw waaw action ni Elman Ndiaye walay ka yonta
karta wa witte wa witte ami wa witte wal wawul na wa witte ala jide yide mo so gal Agora. sagal ngeen ñu bégal ngeen ñu ndax turu Sénégal jëm ca kanam waaw waaw Sénégal suñu gaal ne leen ndamikaay sunu gaynde les lions de la teranga gàcce ngalama ca kanam non tigi bandiraɓe tedduɓe Jeri TV la télévision enen premier sen dans la zone silvo pastoral himɓe pende yayaki Sénégal yeehi final mi hawro ibaji ɗiɗi kala gagne hakkude Sénégal rek Sénégal rek Sénégal machallah yoɗi non tigi bandiraɓe Sénégal yeehi final ina hawroyi e kala gagne hakkude Nigéria e Égypte diwan peni yayaki won Alaji Samba Bayel Sow hande min ƴeewi final o Sénégal ha final Sénégal Égypte dumi wona moroma minen mbawma mbawi bamma mbawi tani Sénégal